Bok ekipa, ja sam Ivan i danas sam vam pripremio video u kojem ću se napokon odvažiti ono što nisam godinama uspio napraviti, a to je da ću krenut čitat svoj dnevnik. Počeo sam ga pisati 2008. godine, znači prije točno 10 godina. Kad sam imao 10 godina, krenuo sam ga čitati jedanput prije par godina i stao sam na prvoj stranici i odlučio da nemam snage, da me jednostavno presram to napraviti i jednostavno su mi se od cringe grčili mišići koliko nisam mogao to čitat. I evo, danas sam tu i imam ovo u rukama i danas ću čitat ovaj dnevnik, znači ja ne mogu vjerovat. Znam otprilike što me čeka na prvoj stranici, ali dalje nemam ideje. Obećao sam sam sebi da neću otvarat do ovog trenutka kad sjednem ovdje ispred kamere. Da, moram još napomenuti da ovo namjeravam pretvoriti kao nekakav mali serijal na kanalu, znači bit će više kraćih videa, neću danas pročitat sve, vjerojatno ću pročitat par stranica, vidjet kako će to izgledat i onda idemo dalje. Pa počnimo. Jej! 30.10.2008. Ja ne mogu ja ovo. Danas sam, moj dnevniče, čuo jedan drugi dnevnik, ali iskreno mi se ne sviđa. Evo, znači već sam krenuo, nije ni druga rečenica, već sam krenuo. Moram ti reći da imam ljubav, čak i ona mene voli. Priznala mi je, barem mislim da me voli. Brzo nadam se da ćemo, Isuse Bože, znači sve riječi su ispremiješane, nekakve brzo nadam se, znači, what? Brzo nadam se da ćemo se početi dopisivati fora pismima, a zatim mobitelom. Kakvim pismima, Ivan, kakvim pismima? A u 8. razredu moramo, ako ne prekinemo, nadam se da nećemo. Zatim ćemo hodati, pa se ljubiti, seksati, pa zatim osnovati obitelj. Ivan! Ok, ovo je bio 4. razred. Allah, brate, znači 4. razred. Šta sam ja sve planirao raditi u 8. razredu? Osnovat obitelj. Evo me, tu sam. 8. razred je daleko iza mene. Još uvijek nisam osnovao obitelj i namjeravam tako skoro. Imam zapravo 2 najbolja prijatelja, M i T. Uglavnom da, odlučio sam da ću kroz dnevnik nekako poštediti ljude koji nisu ni krivi ni dužni, nego se nalaze ovdje u dnevniku i samo prva slova njihovih imena ću izgovarat. M i T. U zadnje vrijeme oba dva baš su mi cool. Dragi dnevniče, treniram folklor. Od tamo je potekla ljubav mene i K. Ajme majko, ok, ova moja ekipa ispasno će vjerojatno urlat kad bude čitala ove stvari, zato jer znaju o kom se sve radi. Nedavno bili smo u Kutini. Isuse Bože, kako ja to pišem? Tamo se jedna mala zatreskala u mene. Život mi je živa ludnica. Sve mi je cool, ali znaš ono, škola 4 i 5. T je dosta loš džak, ali zašto se ne družiti s njime? Znači, koje sam ja đubre mala, znači, zašto bi kad tako nešto izjavio? Kao da je bitno kakav je neko džak i ko može biti loš džak u 4. razredu, onak, tad sve imaju 4 i 5 samo. Još do sada nisam dobio 3, lol, kog ti lažeš, Ivan, WTF. Ajmo na drugu stranicu, o moj Bože. Ok, na drugoj se strani nalazi, ovaj crtež, evo ga. Tko je ovdje cool? Molim. Znači ova cura kao tu je nacrtala Nina, ok, ajde N, vi se vidjeli ste, a ovo sa strane Sandro. I kao Nina govori, tko je ovdje cool? Koji kurac je ovo? Čekaj. Koji kurac je ovo? Znači ja ne znam šta je ovo, malo između njih. Dole su na toj nekoj klupici Sanja i Nikolas, ja nemam pojma ko je to. I kaže sa strane, volim prirodu, volim sisat, volim tekstove razne i ne volim umove prazne, o moj Bože. Volim prirodu, volim sisat, tekstove, aha, ne piše sisat. Volim prirodu, volim pisat, tekstove razne i ne volim umove prazne. Ok, to piše, ali majke mi tu izgleda kao da piše sisat. Evo, ovo se nalazi ovdje. Kaže, ovo je Valentina neka. Lijepa fora, simpatična, nova, draga, Nikolina, mirna, komunikativna, zaposlena.
Fakat nema veze s mozgom. Sad sam se zaneso s crtežima, odmorimo se, ovo je dnevnik, a ne slikarstvo. Što vas zanima o meni, pitajte me. A tko da me pita, ja vam pričaš sam sa sobom. Volim životinje, volim biljke, gledam različite serije, filmove i emisije. Dovoljno sam... Šta je ovo trebalo biti? Ja ne znam. Dovoljno sam aktivan, mnogo sam po radiju i televiziji. Ivan, kog ti lažeš? Bio si 4. razred. Nisi nikad od tad bio na televiziji i radiju, vjerojatno. WTF? Ok, moj dragi dnevniče, spasi me. Pišemo lektiru. Nažalost, nisam je napisao i pročitao cijelu, ali tebe više volim nego lektiru. Znači, tu sam počeo i flertat s dnevnikom. Ok je, Ivan, ok je. Kao što znaš, ovaj puta u tebe pišem olovkom, ali bez brige. Nije opasna. Šta? Znači, WTF, znači, doslovno, ovaj prvi dio sam tu pisao olovkom. Znači, ovaj prvi dio tu sam pisao olovkom i onda sam morao upozoriti svoj dnevnik da olovka nije opasna i da je sasvim sigurno na taj prvi dio napišem olovkom u njega. Ok, dnevniče, ja i neki moji frendovi smo male lopuže. O moj Bože, nemoj sada, molim te, reći nikome, ali ako budeš dobar, još imam mnoge tajne što u tebe stanu. Molim, još ne znam što ću i kad ću, pa i zašto ću. Ok, ovo su sad već nekakvi filozofski elementi ovdje. Imao sam 10 godina i bio sam malo govno, tako da oprosti, ne znam zašto sam to napisao, znači to sad uopće ne mislim i nije istina. Uglavnom napisao sam, ona se zove M, dosta je nezahvalna i pohlepna osoba. Ja sam bio tako malo govno, tu ću vjerojatno izgubiti sve prijatelje i rodbinu i svi će me sad reći kad pročitaju ove stranice ovdje. Ja baš ne odlazim u crkvu, moj izbor, moja volja, ne može mene nitko prisiljavati. Ok, ovo je bilo bitno ovdje istaknuti. Stranice mi otpadaju u ovom dnevniku. O moj Bože, stara dolazi u sobu. Muški ne znaju pisat dnevnik. No shit. Ajmo pričat o frendovima. O moj Bože, ne. Mislim da tu moram zaustaviti video sad. Ok, pročitat ću, ajde, zanima me. Trenutno nemam inspiracije, vidimo se drugi put. Datum, kad smo već kod datuma, živcira me ta riječ. U svakoj zadaći iz matematike, ona šugava profesorica mi piše fali datum. Sutra je škola ujutro. Koma. Ovo je trenutak u kojem sam odlučio stati s dnevnikom za danas. Evo, ta rečenica će biti prva rečenica u sljedećem videu. Mislim da će ovo ići samo prema gorem i gorem i ne znam šta da očekujem jer tek sam se počeo raspisivati u ovom početku. To je bilo to od videa za danas. Mi se vidimo u sljedećem videu. Ostanite na kanalu, pretplatite se na kanal, nemojte se unsubscribe zato jer čekajte drugi dio koji izlazi uskoro, a mi se vidimo onda. Bok! Boom!